Yes. Tuwaikire abagusi twachakire season 3 ya chingero chiri twakabareteire nigo tukugenda twabarigi twabanyora lero nigo tole Nyamira esani eria Charles Nyakang'o Simi omugako ye Priscillah twaikire omoche Ariisi tigandere Mugako ye Priscillah Nyakang'o Mulenge kilini kolo bisake bukebe Mulenge kilini kolo bisake bukebe Nyakang'o nigasomete sukuru ya tingaye Nyakang'o nigasomete sukuru ya tingaye Kaeta kagenda katino limosojo Kaeta kagenda katino limosojo Kaeta kagenda kusi yobunyagetari Kaeta kagenda kusi yobunyagetari Igari ense moya Nakuru emutisi Igari ense moya Nakuru emutisi Akura gatuma Nakuru na kerijoe Akura gatuma Nakuru na kerijoe Akora gatume kampuni ya Jemeriri Akora gatume kampuni ya Jemeriri Nyakang'o kagenda kibuke bikambanie Nyakang'o kagenda kibuke bikambanie Akora kumwabe serikali ya Nyamira Akora kumwe serikali ya Nyamira Umwako yo mukaera buke bukebe Umwako yo mukaera buke bukebe Nyakang'o mutuga chakabonere kumwatye Nyakang'o mutuga chakabonere kumwatye Kagenda kiricho nyagetari bweniwe Kagenda kiricho nyagetari bweniwe Kagenda getembe kisiyera gasinya Kagenda getembe kisiyera gasinya Gerasinya bone kambanye kamoiranie Gerasinya bone kambanye kamoiranie Kamoira bone nyagetari ya kaburongie Kamoira bone nyagetari ya kaburongie Asinye kamoira Nairobi nyagetari Asinye kamoira Nairobi nyagetari Akore metienye tatu Nyakang'o gasire Akore metienye tatu Nyakang'o gasire Tarehe 23 Oktoba Tarehe 23 Oktoba Umwaka 86 Jumatano Umwaka 86 Jumatano Nanga ngore yani kutenge kiwenga inki nyuma bataranyira niryenzi yonzi ngaminyoka room ya yalenge room 9 nganyore Nyakang'o tai I could not imagine ani kanyere kitanda kia empty yes ngo hagera inse ngaimwamwira
Ikako no wonder abantu from the reception they didn't receive me. Bona ba tokora kwanani. Ngahakira inse I went into shock nganyorangu bekire kyoxygen because ngamani kunyorangu buka as if I'm dreaming. Ango Priscillah Nyakang'o kwa lakini last night he changed condition ali in the ICU. Ngoba tikangende ngongo ngaina. Yan ICU very social, very talkative, very attractive to people. Abantu bangitikisani chaye, but this one of mine, it can break record. And I don't care. Do I know God who has given me this life? Back on, I will serve my God. Because I know umuka kone onye second selection eroro raso kubuki kwa kabere is one of them. Aba gusiba minto andonse asemwaika nigotole season 3 yechingero kirichia choni alisyo sababu aterete lero twaikire omuchi o Charles Nyakang'o Simi bwo mongina Priscillah o Nyakang'o atigete karo mwise komo kesana notora somo chio yegaiga tigamba tuniri sana imuranye manya kidogo. Priscillah Nyakang'o Ulenge clinical officer ke bukebe Ulenge clinical officer ke bukebe Nyakang'o nigasomete sukuru ya tinga Bas tigatora tigerao esani enigore ya mayanda mange sani ni ya teretu miaka mingi ya etire almost 30 years ago lakini ya sani ya kero kwenye tegerera inaleta mawazo fulani. Mungwano wa Nyakang'o na bale ngo muntu maana sana ni gali ngo munyagitari oreko konya abantu na kikiagera twaligirie familia mugako Nyakang'o twanyorera omong'ina Priscillah nere olingi omong'ina o Charles Nyakang'o Simi no tole nyamira bas mong'ina Priscillah nayo Ninjoyo mong'ina Nyakang'o monyene wow to isranse bench omong'ina twakurigiri sana negento gekogera tugukurigia ni sani eye y'omugako go Charles Nyakang'o Simi kerego soke nali ngo mwana omoke sana lakini kera yakabugire kyagire sani nigo yatere tubuya nacho ni alitso sababu egateru na magomba mange abange tutamumete Charles kero togotegire sana no muntu na bali ngo muntu mana sana na bali ngo muntu boko konya sana sasa mong'ina tebango dotaraga ndatambe kamera nelia Devi yanga bagusi Priscillah nemo Priscillah no mong'ino Charles Nyakang'o Simi Ntake toto tebi story tiganda kupekere sani yake ko kidogo tu nabona nabera koletera magombo fulani kiagero nyige gotoletera magombo ayirindi omong'ina Priscillah totebinga igoro y'omugako Charles Nyakang'o nje Charles Nyakang'o buno omugakone omwanjwa twanyora ntinera se skuru I mean MTC Nakuru asara kusoma era alenge side of clinical officer na ngina alenge side ya nursing
lakini kanyarekane twamanyanire mwamanyita so mwako mutang'ani usekera mo guchikokora twamanyire tuliriande that almost 30 year tadia mugachako busani mukagraduate mugakora kera mwacha isiko bono egere twacha isiko ikabanga nemero birio manya abayibuli bao ndakite tumenyamo tubaba yi ibonere mwaka ki 19 what I remember even early 80s kageresani ni ya mwaka 80 almost 1980s it was 1986 mugacha isiko mugakimunyo maine osumwachagitirende mwachagite mwabe yani mwachagite komenyamo 1987 noti namfu miaka yaitire mingi sana I don't know why I've forgotten the year because motangione or Joffrey namu 1975 I'm forgetting my first born namu 1975 second born 1977 third born 1979 tuaniti segi fourth born namu nyolete 1983 fifth born namu nyolete 1985 bono kere mwakole college mwachire mugachake gasi immediately ose mwaraberete kidogo ere nachakte gasi immediately injengana garabere siko ukona ku apply where to go lakini asenye njachakite mapema naenda kanjwa ngayabete poster iri tangani Kericho agachakira Kericho no igo mukamenya Kericho and then in the process nanjaka process tukachakokore as 20 euro because to abwate ebisere byali ko to direct us what to do muraba somo nandi ngakichi gasi nchiarenge ntari kunabona okosoma gwakura kwabera ali gwakakurire kwanyoro gasi almost immediately naye gasi nyami kwanyoro Kericho nara akoletore miaka twakolete miaka mingi Kericho tukabanga this couple can go together bagende bayikole health centers because they are fit ko ikorono ya new health centers kitali angena abantu so Kericho mugachai Kericho tukachikapkate tukaikore health center oro mukaigore nyakitali yaino not yaito tuka ya kachetwe tukachakutenera mukacha kutenenera nero ko yani this nurse can be employed in this hospital being a new health center tukoreka kere mwaru oro nande kurwabu kere twaru oro nende tukagende health center gete kurwa society nende ya akachetwe itabwa tubatenere nende tukagende korate nero oro ne Kericho district Nyamira ndi moche to Nyamira ko mutarachi ko Nyamira nke na korte kaskirito no ta korte kaskirito Kipkebe yani Kipkebe Kipkebe no akorete Kipkebe bono arwete itwarwete Nyamira tukagenda Kipkebe because of salary mukayego musharo ri iguru na ibindi privilege nyingi chekasi umuntu nyomba watchman akaranga tikatogenda ali turuki kurwase sukuli yeye kora na mwanja ine ono igaliense moya nakuru emutisi akuraga tuma nakuru na Kericho akuraga tuma nakuru na Kericho akuraga tuma kampuni ya Jemeriri akuraga tuma kampuni ya Jemeriri Nyakang'o kagenda kibuke bikambani
kuruche mirima akaenda Kibukebe. Akatika Nyamira bono mkaenda Kibukebe. Okay. Tiango natikira kabu atarachi kurwara umonge na Priscillah ntake tatu evicha umugako uchari Nyakang'o muntu kyolinge yani ntake tatu evicha kero korengere kuchimaega ngakyo komwenyora injo kunyora kwane umugako nonge nakotire naikire emyake imagine ebintu twali wocha gukora if he was there yani nguibo ngama yanda akonyete because into our plan was nga tokole kasi amatuka make weba buyari nebe company nebe serikali didi twanyore kiba sikisaine plot yakangitali nyombe ekikira twatake twakati our own nursing home this plot andikirete eribosa ere kende nkialenga lakini kwenye mwago robole mobo kunyo twakoli plan mwago atono kwa kachenya gitari nursing home kai that was our plan so lili yangu nyoro paka naikabo nama nikonyore katika bintu bikubunika nengeregete nguibobo ngumuinyora naranga warali why can't we do this then nanyora na am sounding muno muntu ngobutayo kangede nursing home ikokonya mwanya bandu enenere this plot Nyakang'o kwete kabwate myakireka 42. That's almost my age. Akwete karo musawa moke sana. Nende abantu bali kotebanga I think nyasaye namangite narwense bwango anyume mapema atike bichuchu bya market because someone with 42 years and living 5 kids market 5 yes abantu kabwate babero yomo bona na injina ikete 35 looking for a kanju omwisike kwari kodi kya nende nga ewo yomo aba murana bo batangaine oyo omutangani omumura oyo kabere bamura lakini ayo origeti omuswa omoiseke ke kwanyoro omoiseke bas berengeri byane bega babona nalengerere the last point endo leri isobona ise ngomororo mwana no munyaro kanaro nga Nyakang'o kuruika pake kyari kyokokoro my last born daughter abwekaine umugako piga ngura murike mora bono nakyose alenge Nyakang'o munyene abandi ninje babwekene pakobo mwama Nyakang'o chakite kurwara Nyakang'o kachakite kurwara omutwe liberera botukali ko kaliberera bono malaria obwate malaria ki botukumono akana kurwali bokenya kitali kinene asamanyire n'abanyakitali bamwabo tiyacho kunyalikana ikaba bono akaikase akuchaka kurutwara esiorolia mambia ondebinga imoke bibungo otebe ochimani kurumaga gabacha kurabya yani abono bono kebikebe bono hacha kitukurwalira kebukebe mwire nyuma bamenyete yes bona ndebinga terina nasese olie the second engineering that in church second in church nalengo engineering that in church yende mubange kasi nibwete esioro linyalete mengo chande gitu saa 3 na twagenda twalikania nyakitali munetakire bintu byabangwa malioko twakora kyote kya malioko twali kurusia malioko kericho umanya kutya saa 3 saa 3:30 ako bambulinga nasesi bande bambulinga what is wrong with daktari mutebinga tara iri buya ako tabakwati bo mutwe nesiorolia akakurwabo nyagitari akana nyagitari no mutwale tugenda kericho mbusungu nyagitari ki private ngati kanga tangu toleta doctor fulani olitumanya ine kusebango onyebere eberenge abasani baya abanyagitari bande to ebwero oliye company na driver umugoba baka nyagitari bakupima mbakorora bulwaire akarwara sika kingana ngaki arwalete meeting 4 months. 4 months. Tari kwa wenda kasi?
akanya kona shiburiro bwa nanje ngayebwe ofulende nana komushuguli company kaikase egotebanga bona twasinyira kinya kitali tomanyete Kisumu twachire nothing doing twachire this big hospitals tukagenda tabaka because by then area alikuika bakamanya kutwera oliye company ikatoyera ku Nairobi hospital akasire rai Nairobi hospital nona abere 2.5 months are admitted Nairobi hospital yes company yangireterende kulingana ne credit yae kibese ni kibayikoro company ikoraki company yari kumwaka yes nkwaro chuno gakogo osoku kwaye kwapete surprise ya sole nko a surprise because I didn't believe he was going to die na manyito simo gako ningukwali lakini buni yanyarekanite ikondo chinga na betu buni balimo na takiti kuiruda nonyo kurua se korofa ndonyo inse tukiramo because tindo chinga bukimaki na atikalia lakini na sese abanyakitali bakandalira sana because akweta sama bokani akaguti kubwate myaka meke sana kiagara ngetu na kwali ngomonyero kasa na lenge na obomwa my last born ngamutigana ana alikokonga by then ngamutigoro ba because bono ndi Nairobi ngocha kibukaba ngokonge bona mabera asalike alikokonga umwana olikokonga last born my daughter tikwaro chomusonde sana omusunde ndebe nanti ndikotaga nainyora I don't know tingumanya emyaka omugako is about that something years akodrenza but ingorora ngaitosi igoro omorocho mwenyoro bana ase is Nyakang'o bon ase kegere sana kere kora no muntu lingi buno murai yani omuntu linki bwamagendo oreko no muntu abantu basemereti sana mono nende konyoro promise ri abange ate kitaba abawakiri out those who finish form 4 you have got a good grade ogogore mina manyete kupenya kitu na apate bagende MTC or even not MTC any other school of nursing ase ate kitaba rwanira anokuba soje because he had that a language of approach endo muntu omwanje wanje komokorere egendo wow bono mwako yo mukaera bukebe Nyakang'o mutuga chakabonere kumwatye Nyakang'o mutuga chakabonere kumwatye kagenda kiricho nyageta yabweniwe kagenda kiricho nyageta yabweniwe kagenda getembe kisiyera gasinya kagenda getembe kisiyera gasinya Nyabone kampanye kamoiranie Kerasi nyabone kampanye kamoiranie Kamoira bone nyagitari ya kaburongie Kamoira bone nyagitari ya kaburongie Asinye kamoira Nairobi nyagitari Asinye kamoira Nairobi nyagitari Akole metenye tatu Nyakang'o gasire Akole metenye tatu Nyakang'o gasire Tarehe 23 Oktoba Tarehe 23 Oktoba Mwaka 86 Jumatano Mwaka 86 Jumatano kera kotegerere sani ekubuka itakurwa sere dio sinonye bwate nyomba gai ingike goja sevirangere bya ata sai ngweto ngore ko ngaka I don't know why I've got these feelings back in myake nakini ri abana narota abachokuru but I still have that feeling when I just imagine gororanga igoro bana mare mu mwindarale and then because na very tener all through akakwera sama bukane when I imagine I always just feel bitter beyond bitter ndindokorora bana rona kirindironzi kandi kireta abantu bana machukuru bego chayiga ikatwa bere na bere ri school ya siekiro I feel good lakini as it sings when I imagine because na bere kurtei one back the last day yako akokwa I always feel very bad
lingana lyo moelio kabisa ora yani okotebona message kia gotigerete pingine na roche buna chinga kichani chabire chinga message kia gotigerete I remember litukerimo twabwatero aka box wa nentu abwate biriniki kunyo twayikulete biriniki Nyaramba lyamoni twabwate biriniki betatu bono twabwate ero lye Volkswagen. I remember okakonde binga Priscillah agenda okokora ndochinga no bamukorete operation mwisho bamukorete operation iga bagateba nga he was a very genius man abwato bongo very clever beyond bukamu affect that's why akwati bomo omutwe so bamubalete iga kibusa can remember chalenge kianda kuruika paka kiongo tiro iga asibon kiusikiria ikakora matuko kyekokora bakarusya iri barusiri cyose cyakandebika Priscillah ndochenga ogendeka kibesi kiri twatikete nyumba 40,000 kiria okina kiracyo liryangu toko cyo kuruiga ikene bona barusiri cyose nabongo batesi cyaki bwangu nyandi kona kuyiwe opo of recovery nero kunango bwana ari muirana kibese cyokine na kiracyo tukuri kitayiri ikachitayiri cherori kiri chipatani nkalya ekere ngora kitayiri che box wako ni ria ito chama keka che very washed out no kendo ngora matunda downstairs bobwi bange ugendeka no bana kolete bonare konte kalenda matunda tuka ngamopekire eloka yaye akandi bigarana changu eri motoli nganacha ngamwere niragre naye kalieri nje ngalirende PC yo as egentande bitindebe I think ingenje nana kitali tunda ngamwe PC yakali na nje ngalia I think that was the goodbye alikonga because and the Priscillah in case it happens say I'm not feeling good and or asleep take care of my children ngomuboli na kibone ndi kwakwana aikwande biringangende ko yandi kibesenga mbona language je kwakwa ya munugo kwana na bomuntu no bon dal kumininga ngokundi but I'm telling you in case it happens singa na rali kutwaso bweka bwense onendera abana bane ngacha ingandi na mawaso na kyo sakwa akwana ika na berete 2 days okairana ngairana mambi yaye na ikete sakyanda ku stage na imukete eroli ngagombo abangire Nairobi hospital bona gyalenge in the evening kitu marakoba bona ngo ika Nairobi hospital na menyeto romo no basigaje ochi mondi bonzi bamanyete yo injia enda ona mugonjo wako because ngababone one of their staff asenye ngina menyeto no ikachiza chinde chionse ni ba noko genda lyoka bona ngo ikichallenge in the evening kitu 6 mani kunyora abagusiba mwinto balenge atumanya ni babandi balenge college ne MTC nere they were working there bono bakaje bali koche every evening bache bamusyo bamusomi bonango so reception iga ngonyora abantu bayisaransi teika na kiro umuntu akolete iga kubalikeriya iga tibaga bako tibatenga Priscillah gwarule kana kinga bantu mbiya bale mbono kwaikire kiro umuntu akakokora ikongo babolinga naroro yo mungu muboli David Mokaya David inki ushita iko mbasi nyirukungwa bona ngalikire kiro umuntu balenge 4 naba kungu babo nangayiwe ngore yane kutengekiwenga inki nyuma bataranyira nirikendi yonzi ngaminyoka room yalenge room 9 nganyore Nyakang'o I could not imagine ani kanyere kitanda kya empty yes ngwahagera inse ngaimwamwira ikako no wonder band from the reception they didn't receive me bona ba tokora kwanani ngahagera inse I went into shock nganyora ngubekire kyoxygen because 2 days waikire gusikwira nire tayo yebona nendi naminyoke to room 9 yalenge room yaye ngonyore tayo no wonder bali reception yabayiri bane basinyire kondebi Nyakang'o ikakwete lili ko kondebi mwisondenga ko keranya alikanenga na rule asobika bwense Priscillah bonendera abana bane nanje kumbulibona inje cyokukwana nende mbuyole ikayi kwamanyira nanya sayo kumanya bona abantu bako kwa
and that feeling was in him. Bona nganyora abantu ba bona kwa umbali naibete abantu bakota bakakinya sauna kebekone tukocha kurusia bitondo bebere Nairobi nakikaki Priscillah yana alikuwa as if I'm dreaming then nganyora ngobekirwa oxygen na sense basa around liga kino umuntu ali warete bobo David Mogaya bobo mama Mayeka bali warete kaki inge kitwarora kuba boli naki ngamani kunyora ngo buka as if I'm dreaming ango ba Priscillah Nyakang'o lakini last night he changed condition ali in the ICU ngoba tikangende ngongo ngaina yani ICU de mamogaya ingwali konde bine atarakwa usam nobora nyole moko ngaina ukule yani libakase inokoti bona ukugenda ICU na wako nende no wako collapse because yani mepire yoke kokoleka and because na mengito romona na minyekete up to the ICU akateba ba Mogaya bakambwa ati na 2 nurses can remember Njeri no musibati ndoli kuru kwa ma la bambwa tete Mogaya ambwa tete kuruika na ba nurses yabana baro bambwa tete bakutabagaki is in the ICU tarakwa oyo he changed condition today atina boko kirero yani ngonyora ni machine choke ikamne ICU no mo internet ko nyoro nyore ta accident alengororo in that ICU ti machine kiri chuka nechichoko yoko monitor once bako ntinga ka kibona ka kuchokomorora nentali ku ICU nenda mulense lakini Nyasaye kanga kare Nyakang'o at ICU 2 weeks akarecover he came back to the ward na daktari akamani konde vika Priscillah, so you are a nurse, you understand these things. Your husband, because ametoka kwa ICU, amerudi kwa ward, is going to heal. Because it is always ICU. Once you have entered there, that is your urwa. But you happen to go back to the ward, lazima utapo. So mmewaka atapo. So I was happy. Akakwana. Mukagamba. Not that particular day. After some days. Kaki tukukwana atemanga bono nguyibando sete lakini ndakitenyo bande bire chikoni arba kire bono munyakitali akote not munyakitali any patient but special ward kiriota kitoro siribwe nekibaki nekyokoro siribwe minyako utebire moro sire gendo gete bakorabo atemanga karalia na njimanye kuli nali rende namanye kumwerere egendo kyokukumya Nyakang'o mwinto akwete lakini shetani na itete kati hata waisari kwa chakukua shetani alipita kati shetani unonye ninje inde mwanya bantu lakini ndi shetani I think you understand ni understand okoboko kwa mwanya bantu no ba munyolere eba rucho mungwano yo bwangagocha magendra ya yento nyataketi yes esibiti ya irasima mwanya bantu uroche kaine buna ngoroche orendiro bora butatakeire yes wow my thing with buna ama bomba kumana that's why it has been ira konkweba ni ira konkweba as long as you live in this world you can't forget because umuntu urure ICU nenda manyoko Digandere na mayanda digandere na mayanda kamona na roto siraire oyo Simi tatu mabakoro ku Simi Nyakang'o Pono tiga tocha sensemo ya Ariisi sababu esanie ya Charles Nyakang'o
ngaki ngomweto mugano osinari sina na maite Ariisi one time nje bona bangete inyumba namenyete kibukebe yalengenene sana buno munyakitali omunene lenda ayitu inyumba enene bona nende ngaleya ngababone post yestima abantu baganana njungu kwande mubwati nyasaye kulenda abantu bari ochingo muganya kangu kukware abwati Nyakang'o because nalete ngalengane post yestima bantu bakondora chiyanga cheko ngakaika kaki bona ngo chenyakitali kirumunda kuti akwiti inyamalika abalwaire pon ka Priscillah nari kabe yani oko kolegasi lakini ngoko lakini ntindi that igonde bono umuntu ndwa nteika bona kinolini baga abantu bande bayitiye inyamalika nonyole ngo mulwaire ogenda ndutekite korora Nyakang'o ogenda omuntu yani twangete oli kuti kakulikiri yo utaranga ubine akukugambia yes bono what was I to say Ariisi ngakibono ngakiesani yechete goterwa ingirete bantu site transfer kuri kibukebe bakanenda kerito nganyebe nyumba eri twamenyete enene kosene kebukebe na kiriti yalinke company yemo yes ne company yemo bono bakandu site transfer ngacha kerito ndemo kweba bunyenju twamenyete because okorore nyomberia kwainyora yes amasingira alikuwa mwenyo yes bakanende kerito bono ngirete kitu kama bono gasainaika nyore Ariisi bakite bale batatu Ariisi nere namanyete mono jagira mukaye Magret ikani galie factory kerito uri kwa mugeni mochorwa imbaka akire babatu twabakonya marioko wono tukamanya no kuitera mugeni mochorwa yoro kokora kerito ubolenda abayiri babukuru ikonge wono bakachana tukamanya na iko twana kokonya na kende nyakitali kukonyira umwana eryo sake like wono lende ngire takaki nabantu batatu okonde bikaki atwacho akagenda kusaba olitwali komeka libakangati katomwere nyumba totakitatoe o history yo mukagoye ntubwate kintu tukocha kukolera ngabayira nyumba asinamanye anamenyete bale batatu Ariisi na bali bantu tingo benyora mugeni nwalenge arafu yani ngitibuna kurwa na Equity yalia asinamenyete bagacha then bakonde omongino Nyakang'o Priscillah kaki ayo okotokonyera abakungu baite bakocha ikakwaba apa kama lyoko ikumwanyuma neta abantu mbwate engoro yoko konya kinga kichinda amba abanyina baitungulende bara abane kliniki ika okonyoro nakusabire lyoko lye kuba kwangero mukungu nyasaye akoseseni ingitwacha kokoro manyete twacha tuomokano bomokako totaki tukomutere ngirende taito kumwinyora ubuye bwaye bunali kunyora nonye company ikinyakitali ejekerito neru ikoreze senda na kibukebe kunyora bakakire nyakitali neru nyakachororo ge company branch kabakeri kerito cheka nyakitali che company nende neru chikoleto bono twaranga kente nkeyo tutaki tumwinyora asoko materesa ali tutebya ngubona chake tukurwara ko chako komomagano bati omodienyo yoma yani gamanyo motinyo yani ngakura paka ekwa mweto mugano na mweto mugano amatukagetarenga I think motinyo kujoere tebolo so motinyo kitu kama hiyo I cannot remember because inkale bone nginale kokwana okona kulika Ariisi kwa matekanya kulika bone bone ngiboli na kibobe lili Ariisi bakite nyumba iko ne sahani bakete kutero muka yani bakane agamanya go officially nende yene yao esani eli round yes esani boronga akanende baka nyumba ukabukiaso ukabukia bona mbona bantu tukalire baka ikababona amazishi bonale kere kwanye begita sesani nguru ika ukanyetekerera inyorango ngikiaweta injibona na inyote mayanda cheta sobwanja ni buli bweritanga kame kuboli wa inonya dali kubata koraki ndan esani yanyinyo iri bombe tukakura abana bana bagombwa mamengi bada nende beganga otatu mwinde bakutera
Nyakang'o nigasomete sukuru ya tinga Nyakang'o nigasomete sukuru ya tinga Tinga no sobo. Tinga no ngaye iboire gichichi. Tinga ikobetu ndibana. Ari no sobo. Noinga. Nonga. Nyaka gituboneka. Iko kangane nyagitari ere no yogo komi. Moya Nakuru emutisi Akuraga tuma Nakuru na kericho Akuraga tuma Nakuru na kericho Akuraga tume kampuni ya Jemeriri Akuraga tume kampuni ya Jemeriri Mayanda, yes. Ilinunuliwa ikasibiwa I don't know how many times. Kiro umuntu akanyetwara. And then one time na chetu kokora chinyeni kapara kanyora basibati bantu bako twayibwete ekurubunere ekotera ibwatete umuntu olyoza abwarisi bakotere kisani Priscillah umangite naye bakulikia naye bwetu bakuboli kayitora nyo umutebi yani adere tugaera nende nere kuteru I don't know, maybe they had heard about buna mutagite mulikia abantu bali abakoro nende mo bayinyora sokote bara ikai guess about 3-4 months ngwe ayene mambo yako injimuka ako nena atetu sahani nende kanende robororo nende nebiri tigande makweba no nyambo tukakwana ali tukase ikapara Oise kuinyora umetalisio sababu abande ntomo manyiti ntomo ikete komorora. Ariisi no man. Ngaimbicha kiora toigoro yomo ya choni alisio sababu na kwa morochi ngakiare kororekana. Asibali bata monitora abairesi batu ale bichi. Actually I think unyari ku remember mono. Umanyiti nje enjukurubu isikubwana paka naka gotaiga. Inje no mundu manyita lingana lya tata butenya sana. Sinjire chindeiga. Never. No. Inje manyite nga ndalire nyasayo kurubona nyasayo angeto moyo kurubwese twa machi chinyangiri nalenge umwesi ngalya bagabone twache kunyora no mwanjo nera akandika mapema iko lingana lya nyasayo tori tige kanisa ya no nyambona ikagara kana gwakirete Simi wantebeti erasimo okogenda Catholic PH okenda PH wanderwa oratoke saa 8 after church. Yes. Chise chichine tori konyorekana ne kanisole ikaniso menyerete nonya ni chipwiko munyene obogima bwana I'm tempted so man ndumundu ndi sickling ngurware rware kingerekete makura etali nomo abwa machungu ngopimwa urwere mboyo ngateva niba urwere mboyo and I'm feeling all this part abana ba waste a lot of money asomo verone lakini lyango pimwa ndo marabu sabone umugaso. What is it? Where do you put yourself? That shows how do you put it on. Ndigere toyo. That's why tingo batinga ndasenga ndarako boyo nakwabe asinga kichonsi pia miaka is over 30 plus years unakwa ikirega ndaito to create a picture because urocho Ariisi na chiteke bukebe agakurusha kana ko insurance nyomba kakariko mugano Take toto ebicho mo ngakiare kororekana. Ariisi alengitu buno ayiga umunyerere buno ayiga umumwamu very social very talkative very attractive to people abantu bangitikisani kyaye but this one of mine ika break record lirianyiso yani paka abantu iri break record baka bakataka Ariisi baito akubukia magombe paka kwenyire up to the bone marrow yane iko bamumanyite bono moteri omuya nandi twamwangete olenge very social giro nandi taye tonde akokwana namasikani buya iko wani njina no bana mumanyete iko nandi koruna tereto mugako nandi muchiete na nkwachite kumwomera ngakiende ataraku twali komera na ikonga ali because twali kurukerito shopping ya nyumba no twali koje ikonga twakore chinyanya wati bindi kubiko kore wiki kamnenyu mayotanga mamanyine Nyakang'o osi nyasayo ligoro ne batindi kwaende kanisa nyasayo ligoro paka akolende umanyite sani yao iliniweka kiwango fula niliusa paka nikasikia biso niliusa paka nikasikia imenibariki
Wana karanye sote matiababu. Otika bakunyukoze sote oke. Namo manyiti kyasi buna umuntu oli social. Umuntu kakumanyira takukoitania paka kukwana n'amasika n'amasikani. Kera kwa iguna alisyo kule. Kaki twaiketo. Murenzi atukugete. Enzi emulimo lendwa iwete. Kujubugari sisi ni kwa mlima hapo. Atukusikia hata. It was like a dream but I daydream. Oga kama liroda ine neliyokorota anonyamu. Yani enzi atukugete. Bwarisi. Tibuyege ne tibuno umuntu yotere tumugakone biyaiga. Tulienda bune nje staff yane nokuyote ndatike gasi. Tulienda sisi tukagenda ekanga ya Nyakitali ka Ariisi ukwa. Uyama kweli naroti ka twende tumulere tumukwa eri. Umanyete I think Nyakang'o gutigete koro muisa komoke. Kwargocha nande bon nando ogende nando nyomwe ogendere no bogima. Inki kiagire zo kamwa buna bono nche yaya nche Nyakang'o bakamirere. Kiagire no muisa komoke kwalinge. Obwate gashi. Igende kiagire tenkachoranga nabo nkomenya gusijjakira mukako nanyanjete akandusia province engao district engao akanende province ya Kisi kire yurwe nga yurwe Priscillah Kakamega ano muluya oburu ya Kakamega na ara talire Kakamega kidogo mukumwe mission ya that is our home around kera kunyama tumanyitike gusi kegusi tikwa kemanyira no namayete ata yokwara urovo gusi original neri kumajikokwana buna abagirango mata abamintoga lakini kegusi you are so fluent lakini my mother in law because namwanjete mune Rebecca ona I try to kumanyeke gusi twakwana nakwana twaibwana Biswahili ndagire Biswahili kwaneke gusi wate mata dwasega nga my mother in law nero ralire ikarale buya wono no njendwete garanga asenye nje nanje tomoka kone tali makweri ara making koleki ndame ndika abana baye nende bakoteba ngabaruye bakotama batikaba abana ngamanya ndigerira abana bane bona baraba yayika ingongu batikira wonyina aliko batikira nende ingongu bayirira ikongu kona abana bane mbalende pake kitaka yomwe because of ubwanjani bwalenge kati yane no mukakole batisaitiwa orocha abande kera tokulilia abasubati abange kera batiru na batiwa bakeno nya babwata abana amatukama kesana okonyo orocha kire kogenda iga omuchori atigere twanyorende takonyorende nkiora ate nkiora ababura kambare bono batiru abake for my society I'm talking this kuingare jonde ubwa oranyo lengo mukako yo mutikire mapema bona nange na tiketu egende ketangana Nyasaye asekira lingana Nyasaye ole iguru akwoe obungaini nobo buyi kyakira kumotamerete Nyasaye kendonge Nyasaye arabe takokolera lakini ayo yani buiso ya boninje no muntu ndi free nabongo soyira iga nasokera alia boningi nabongo lijengerende na nje nyisa ni yani bujeba the way yakira lilioko so chenjere kitali kokokonya it will make you fail your family tokolenda bana bawo kuya na abana bakoro embu yawe ndiri osi omusunde na barabo bachakaiko egento geringa kumweke netekitata Nyasaye kwamusabere bweka akika nako obungaini nobo buyi bonora alenda abana abakwatikeirwe bona ora abasomye yani pakirieteri chikwatuka likiya aso okolendo kwateme tokolenda abana abo bono mwibuli oyo lakini obe bone kerombeta apa na pale tokonyara tangana Nyasaye asekira lingana bosyo na Nyasaye nakoe yani obubuyi nje kinekyo ndatebya abasubati abake baraba bakunyoro mu cyando buno bwa makweri cyagira makweri abukire babakoleki yani batangana tata Nyasaye nakubungaini nobubuyi onye for me onye talere
Twara goika. Nari goika. Jagire naminyo kitubwe. Amatemu nari. Mweseke. Naminyo tikibu. Bono mwesi ko kolete form 4. Mwesi ko no yongo. Bono ni kana try mo win. Lakini nagalije amarube. Njukibodike. Manyo. Nari kuri kirulirube ringana ika. Umuntu ukuliri bashe nene. Obeka ime. Onde byamangano onzi what not. Ningenda kulenda osenaki bonolo mukeka na cyora amenye. Osenaki. Naganye weekend yaika. Nasibya abana bane. By 5. Bogete nabasibina pekere kiyanga buyayiko. Twagenda kabusamaro nabana bane bonzi. Bunango igoro ngwenda right away to the grave. Naralira my husband. Asina mubegete. Ngorworo namanya kuyigora lirube. Mama, norojuba abantu bayite tomoka ko nebindi bakonkolera. Gakinge kibono my mother idiro. Ate umwana one no bensere lemereria. Nyasaye no bakolenda abana aba. Na mama imakubyari nere nanje te Nyasaye. Edaisi. Akote bnende omwegeni wase okurweta. Edaisi. Nyasaye paka akolenda. Nalera. Egendo nali kokora. Ende nakora nanjeriru amini ebasha. Nalika mbiyamona nanyola taliru beria. Nalika at the end of the letter. Mbiyamona amachibu ayo. Nalika in red pyro. Na kuripa ebasha nalika in red pyro. Na tumira abanyene. Ngatumira abantu round bakatebo lyaro kire mutike. Nanje nayo kulike iribo. Bona bali se bali kotebanya inje namulike naye mutemango. Nanje namulikira akanyire nga sakisiti go paka bona nako tirega. Asibirenge bya nkwaro chibuno musacha naru racho ngubwa abwe Nyakang'o. Nobody. Even now nobody. Ata sai hakuna. Kurubona nalengo muke paka imyake nobody. Turahora. No. Bakote ngakwirora. Ata kitubali wikiroli buno musacha yale njiwikiroli. Ndorole. And that's why I'm sick. And I just thank God. I will sleep and I will sleep when I know my God. So that when it comes dinga saa kuja kule noburutu bwa eria kabere niwe mmoja wao na nikute mume wangu. Kera naso agaika. Na kumingaki oyo Nyakang'o bwagaje to muchi akanyotikira kinaro na umuchi toko bamyaki. No enyombe na bana baigajete. Bana mwesi koyo ndite woni litota na with another son of mine. Oyo limumbu. Obaka ya only 3 months. Ekaera. And from there. And I don't care. Do I know God who has given me this life back upon? I will serve my God. Because I know umuka kone onye second selection eroro raso kubuki bukwa kabere is one of them. Jajire chikanisa cyamo sabire bali bamanye tukosaba na bali batamanye tukosaba. Bagasaba. Bona Nyasaye akaira amasabo yabaro. I know the mmoja wao. And that's why nanjenda gite ndikalente on that step nyoro mukako mwingi. Ndongo kwani zoiko ndikango mwana. Bana narusi bamanyinga ika. Bana bakoteba mama tatakti nokwa tumanye nenge kyakuita. No, I'm very clean like omagaso. Inchi why kibese chikona kugenda iya. Inchi kugochana. Inchi chigonja. It was good. About pressure, about sukari, about arthritis. Amarwaira yakwera kibesa lindi. Why kibese chikogenda na pimbo and yet I'm not sick. Kibeka ngwe gikoro teki na kiko batoko goro. But again kiko comfort. I know my God. I believe in God who has given me emyake. Emyaka na ikiri mutienyu kianda tare moja kianda mutienyu kianda naanza 7 mwaka 70. Mimi I'm approaching 70 years. Tare 9 mwezi wa 9 tare moja nimeanza mwaka wangu wa 70. Nyasaye onendiri. Mungu ndiye amenilinda. Taiturigeria kamera ili. Uriko organize abana bao. Abugwatire tu abake. Ukabakinia, ukabalenda, ukabasomya.
ndatugire kamera gari ori organize abana ba by no give them a message. Okay. Ege gusio se Kiswahili. Any language you're comfortable. Abana bane Geoffrey Ogeto Nyakang'o, Seth Mururi Nyakang'o, Davis Mogeni Nyakang'o, Mildred, my beloved, the only daughter, Fred, my last born, Fred Nyakang'o, na batikiri Nyasaye asubuki mabwaino, marabe mo kumenya senze, mumwanje Nyasaye, bona na inje mama omwino nyanje te Nyasaye, Nyasaye otulindire gaki abana bane, tali ayiguru yo kinguru cyane, Nyasaye nero ngeto obungeni bobo boyi kubalenda paka mwabeira abana kiri omwana abwate familia yaye na batikira omulembo Nyasaye obe nainwe andonze asimurabe mole asebe barua byeino yagira imagine yango abana bane tingu manyangalire mwalenga abake twabwate obo yani obwobo bonene abana bane Geoffrey, Seth na Davis mwakaralire ekitande kyeito maguru mate na abana bana babere Fred na Mora twali kurara ekitande kimo yani ubwoba Nyasaye aturusirika ke abana bane enye erieta amuna tatu mwino oralire insase emyaka yonsi mwege egendo temere Nyasaye ekere erieta lya tatu mwino ligendere kubaho na Nyasaye oli igoro onendere nonya ninge naikire emyaka bona ke naikira 70 na inwa abalende bo na batikira omulembo Nyasaye obalende nende mumumanye kumubara amanye Nyasaye bona nanje mamu mwino nanje te Nyasaye kurubona tatu mwino aralete Nyasaye yokolireki onendire obwaro tali kuriyo ikinguru cyane na inwe nabatikira omulembo y'abana bane mumwanje Nyasaye nebisibya Nyasaye bikurwasi Nyasaye umunyene bibabwate. Bas, that is a very nice ending. And asa mangana iwa advice abana bao gaite na abande amangana inaba konya sana abagusiba minto puna tuachagete tuikire chinse chigabono nigo tole no mongina Priscillah Maria tandinara Priscillah katiebi Nyakang'o Simi yako yote kaliga paka ya maifata iniro obwanjani maifata iniro nero Priscillah katiebi Nyakang'o Simi yes sike bana abagusiba minto enere sani mwegura si miaka emenge tutamanyite nga Priscillah ningo tumemtafuta tumempata na amekubali amekaa tumezungumza at least sasa tokwenda gutegerera sani ya Charles Nyakang'o Simi bono ngochikorete robwansu buye kiagara twamanyire family yaye Ariisi no material lenke yata nande tinkagereti asensiye asegusiga maybe na Kenya ngima ntotu aro moteri ori kuibwe feelings chomonta sokotera kwae yani yagerire tubatirio gotero kona gukomanya muno because kera kogotera bagusiba minto nigo kubata magomba mange nigo ngogotegerera na emechando ya Priscillah nanyerengania eyabande na igubuna esani ire kongene college yani kera nyategereire onye nabwate birengererio inkora mne gupungua kyagere sani ya tere tubia so tiganye kolire Nyakang'o kagenda kibuke bikambanye Nyakang'o kagenda kibuke bikambanye Akora kwa besegari ya Nyamira Akora kwa besegari ya Nyamira
umwako yo mukaera buke bukebe umwako yo mukaera buke bukebe Nyakang'o mutuga chakabonere kumwatye Nyakang'o mutuga chakabonere kumwatye Kagenda kiricho nyageta ya bweniwe Kagenda kiricho nyageta ya bweniwe Kagenda ketembe kisiyera gasinya Kagenda ketembe kisiyera gasinya Gerasinya bone kambanye kamoiranye Gerasinya bone kambanye kamoiranye Kamoira bonenya gitari ya kaburongie Kamoira bonenya gitari ya kaburongie Asinye kamoira Nairobi nyagetari Asinye kamoira Nairobi nyagetari Akole metenye tatu Nyakang'o gasire Akole metenye tatu Nyakang'o gasire Tarehe 23 Oktoba Tarehe 23 Oktoba umwaka 86 Jumatano umwaka 86 Jumatano Gerasinya bone kambanye kamoiranye Gerasinya bone kambanye kamoiranye Kamoira bonenya gitari ya kaburongie Kamoira bonenya gitari ya kaburongie Asinye kamoira Nairobi nyagetari Asinye kamoira Nairobi nyagetari Akole metenye tatu Nyakang'o gasire Akole metenye tatu Nyakang'o gasire Tarehe 23 Oktoba Tarehe 23 Oktoba umwaka 86 Jumatano umwaka 86 Jumatano Sania Majiakas Mongina. Thank you so much. Tumene heshima kubwa sana. Hii tumetengeneza. Asante. Sasa tusabiri. Record. Sande Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, naja mbele zako saizi za mchana kulitukuza jina lako. Sande kwa kibali cha uhai katika maisha yetu. Sande Mungu Baba kwa umbali huu imechukua mkono wako. Sande Mungu Baba, maana wewe ni Mungu wa wajane. Wewe ndio umenilea miaka zote na kurudishia ni asante. Pokea sifa, pokea na utukufu. Jina lako liinuliwe, jina lako litukuzwe na jina lako lishuhudiwe siku zote, maana ni wewe Mungu ambayo umeniwezesha kufika miaka hizi. Watoto wangu wote mahali walipo, najua ya kwamba ni wewe unawaongoza. Mungu Baba, hii grupu ambaye imekuja mahali hapa kwa boma langu ili kukumbuka ndugu wao alikuwa mpendwa lakini akalala mapema. Mungu Baba, na wakabidhi mikononi mwako, wanapoondoka, wanapopita mahali popote pale, uwafunike kwa damu ya Yesu Kristo. Tutakapokutana wakati mwingine, Mungu Baba, sifa na utukufu tukurekeshe, ni katika jina la safi la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Thank you. Thank you. Asante sana. Thank you so much. Asante. Technical team, thank you so much. I think kazi imekuwa safi. Asante. Ono oyonere oli Nyakang'o. Nero. Ndio wale kichana.
Nakia karosi etukia kabikiri. Ai kubo ojano ana obomba ikabona mwisiki. Kwanya narizine nabanye tinginjinge. Ya ikene zijale ika jemeriri. Ika ngotakire kasi. Yes, jemeriri. This time tubwata abana babiri wakati huu 1973. Abono abana abana bane oyine first born second tie yasaba yani oyine first alafu no yone noyo patatu huyu na chikasi oyine kasi nyawe akamwanaka lakini aba bantu bonse nabana bane nende bicha y'abana iribalenga abake lakini ikakunyota rasirwa ubwangu bulini bwaki tukusirira ikabono tarasira abana clinical officers iganyamira twa yalenje patiti ya uyu mbwate tukoboko bakati kunyecha mwana nere Nyakang'o school Aligete pako mwaka. Aligete Charles Nyakang'o Simi. Yes. La yara sawa vi. Itima iti skuru. Asaba nimo. Nyakang'o ire. Nerojo. 1972. Mombasa. Atenge mama enyanja Mombasa. This time kunyotera nyama. Na ikiga naje bona. Ninje nabana batatu. First, second, third. Abinda sebete mbai. Na ya igane staff tu. Iga usirira bona. Iga usirira. Iga lakini iga bona ne amuri ne staff. Oyinimo. No ile kwa one. This is my daughter now. Is now. Ago le kasi ale Wilson airport. Akamo na my daughter uyo image. Olereta kama my daughter ulmura. Roji na wale Nyakang'o na wale kichana wakazi. Vision ya bwate. Ikakati yani nyongeo kamorenze ubwa. Amajina baiti kanga na ikene ndi kunyora ikire kisie iko. Inga so abone ro ndi ngoro sana. Ne ro lingeta. Yes. Was very focused nentale ngemole. Alikuwa kunyipomba hata kidogo. Oh, no, neither my first born, second, no, neither that. It's a black and white in my daughter, cousin, I know. Oh, make a mat in Motako. Oh, the Kamatuma. Not the minister, son. Ona kama chemeri chemeri divon by then utu abwata oye bane onyanchafre yes set oyo set to frita ya set to my second born yo frita imuge to mabirone yale ngiri nandukuru bwana abale gake yani Chofuloyo Davis okay no igani bona igani gaskepke vega gibuge nasi nigiti pake mesi ndenyange dobuli misa mesi nasi gati nasi mesi bakanga kebi asante sana asante